ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯗ ꯀꯦ ꯖꯦꯝꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯔꯗ ꯑꯣ ꯅꯕꯀꯤꯁꯣꯔ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯇꯤꯀꯦꯠ ꯐꯪꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ मियामना पामलिबा साउखटपा अहोंगबा खुनाई अमा लिंगनबगी वाखललोंदा मिरेफ ओइना सोंथोरकपनी हाइना एनपीपी की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा थांगमिलेन किबगेना हाइख्रे आउटर मणिपुर एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेफ ओइना लाउथोखरबा बेंजामिन माटे की इलेक्शन कैंपेन हौदोखरे अमदी याउसंग कुमहैदा सानै युनैखिबसिंग था असिगी कुंथ्रा फाउबगी मनुंगदा संजरकनबा कंगला वाय लुफना अकनबा वारोल थमलकली खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुमिदांग पाउमियंग ताबिरिबा पुनमकपु अरुणबलाना तराम लौक्सरी ngasi gi maroi ba pausing myam da sandokna pizari लाखलिबा अप्रैल थादा तांकक अनि थोकना पांगथोकदौरिबा लोकसभा मिखलदा कांग्रेस पार्टी की मिरेप ओइगदबसिंग ngasi नुमिदांग पुंग 8 फावदा लाउथोकपा ngamkidre adum oinamak innerda o nabakisor outerdana के जेम्स अतोपा मिंग जेम्स कासुंग सोइदना टिकेट फंगलबा याना लेरे सेंटर की लुसिंगबसिंगना ngasi नुमिदांग टिकेट लाउथोकलगनी हाइना एमपीसीसी की लुसिंगबसिंगदा पाउ पिरकपदगी कांग्रेस पार्टी की माइकैदगी ngasi नुमिदांग पुंग 5 ताबा मतमदा टिकेट लाउथोकपगा लोइनना पाउगी मिफम अमा पांगथोकलगनी हाइना प्रेस कॉन्फ्रेंस अमा कौखी पाउमी सिंह कांग्रेस भवन दा नुमिदांग पुंग 8 फाउवा ngaiduna laiki adum oinamak सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ना मणिपुर यावना तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंगदा एमपी मिरेप ओइगदब सिंगी लिस्ट सेम लोइरबा मतुंग कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी की खुयेक पीगदब खक्ता ngaire हाइबा वाकफम थमलकपदगी कांग्रेस भवन दा मियोय कया टिकेट लाउथोकपा तानबा ngaiduna लाइनकी टिकेट फंगलबा याय हाइना थाजनरिबा ओ नबकेसोर अमसुंग के जेम्सु मखोयगी लोइनबा सिंगा कांग्रेस भवन दा लाक्तुना टिकेट लाउथोकपा ngainaki atopa ticket tanuriba mioi amata कांग्रेस भवन दा लाकनखिदे कांग्रेस भवन दा लाखिबा ओ नबकेसोर टोम टीवी ना मिकुप खरदंग उननबा महाकी ओइबा वाफम सिंह फोंदोक लमखिदे अदुबु आउटर गी मिरेप ओइरबा याय हाइना थाजनरिबा के जेम्स ती महाकना सोइदना टिकेट फंगनी मिखल थेंगनबगा लोइनना मियामगी अपाम्बा येंगदुना थबक तौगनी हाइबा वाफम सिंह फोंदोक लमखि वे हनममांदा अखोय माइमी मयाम नुसिबिरगा थाकलबा मयाम दुसु फसना वॉक तौदबसु खरा उल्ले अदुगा अखोय चले चले मफम दुसु हरिबसी एमपीसी यामना मरुगोइबा रोल अमनी आइना खंजरो मतमदा मनिसु सोइदना पिजरगे हाइबसु ले अदुगा तंपागी सेगमेंटदा चाही निफुगी यांखेगी ममांदा चिंग मीसिंगसे मसिंग सुदबगी तमदा नोइबु खर कोथोरगा चिंग तमदा सुनबसी तौजरमनी अदु होची चिंग मिजु मपुं फाग्रे अदु ngasi भो थादोक्तना नोइ वो थादा हलगा लेपु यादबसी कोइनि कोतों थिबा आइंग लोजी लेतब मफमनी मसी मया आइना तपिरु मतंदा मै नहारो मयामसु अहलमसिंगसु मसिदि हेक थोरक्तुना नहाबु सोइदनै कोइ थाकलगा आइखोइ मयाम तमा पार्लियामेंट से वांगांग बिउ सिकुंबसी लोसी पुबिरो लेपु याबगे चांसि पुरनो तमदा कोइ मयामसि बिरगे हाइबसि लोइना दुना आइ आशा याम चौजै खटपा होंगबा पुरकपा हाइबा वाफम अदुदा मिकेंग थमलगा मिरेप ओइना सोंथोकपनी हाइना एनपीपी की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा थांगमिलेन किबगेना फोंदोक्रे वाफम असि टोम टीवी ना अखनना उनबा अमदा फोंदोकिबनी तांकक अनि थोंगना पांगथोकदबा मणिपुर की इनर अमदी आउटर की सीट अनि असिदा आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की एनपीपी की मिरेप ओइना थोगलकलिबा थांगमिलेन किबगेना मखा तारदुना सही कया आउटर की मनुंगदा लैबा केंद्र कया असुकी मतिक सोथना लैरी हाइबा याय असिगुंबा सोथरबा कया असि मेंखटपा हाइबसि यामना तंगाई फदे लंबी थोंग यावना हिरम कया दा अवाटपा कया लैरिबा असि कोखनबा होनबा हाइबसि मियामगी खनबा असेंगबा लुचिंगबा खनबा ताई एनपीपी ना हिरम असिदा लुमना लौबगा लोइनना अवाटपसिंग असि मेंखननबा पांदमदा मिरेप ओइना थोलकपनी हाइखि थंगनबा स्टेट सिंगसिगा अखोय पार्टी मदल लेपगा पार्टी मा नेशनल पीपल्स पार्टी खन खट बदकाला अखोय मणिपुर की इंटीग्रिटी मणिपुर की बाउंड्री कैप की मतंग उंगदा ओरेसु अखोय पुलप पुन बकानदा नॉर्थ ईस्ट मा खेना चक जुंग लेप बकानदा मणिपुर की कनो गिदमक अफबा ओइगद्रा हैना कैंडिडेट अमा ओइना ए चोंथोक छबनी एजेंडा दि चेंज अहोंग मा मणिपुर हाने की एमपी सिंगना
ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯈꯣꯏꯁꯨ ꯇꯧꯗꯤ ꯇꯧꯋꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯆꯣꯡꯊꯣꯛ लाकदौरिबा तरागतरे सुबह लोक सभा मिखलदा भारतीय जनता पार्टी की नंबर 2 आउटर मणिपुर एससी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी की मिरेफ ओइना बेंजामिन माटे बुलाउथोखिबगा लोइनना मिखल असिगिदमक थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ओइना बेंजामिन की कैंपेन ngarang बीजेपी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की ऑफिस तगी हौदोखरे कैंपेन हौदोकपा अदुदा बीजेपी मणिपुर स्टेट की स्पोक्सपर्सन सीएस सिदानंदा हानेगी वाइस प्रेसिडेंट टीएस जादुमनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थौबाल एल देवेंसु सरुग्याखी डिस्ट्रिक्ट पार्टी ऑफिस कैंपेन हौदोकलदुना बेंजामिन मातेना मिखल असिदा महाक सोइदना माई पाकनी थौबाल अमदी कक्सिंग डिस्ट्रिक्ट असी महाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी तमेंगलोंग नकनना लैरिबा कॉन्स्टिट्यूएंसी ओइबना लमदम असोंगी प्रजा सिंगना चादा 80 to 90% दी बीजेपी की ओइगनी ngasi कैंपेन हौदोकलदुना वांगजिंग तेंथा केंद्र की मंडल सिंह अमदी खांगबो केंद्र की मंडल सिंह कोइना सतपगा मियांगी नुंगसीबीबा उत्पीरकपा असि तसेंगना अपेनबा पोई अमदी माइकई असोमदा लैरिबा पार्टी की लीडर सिंगना कन्न होनबिबा असिगिदमकसु अपेनबा फोंदोखी सी मयाम सी ngasi se na visit tawraga yamna nungairaba manipur gi hoi dama yamna nungairaba kumei asi yausong kumei si loinana mayam imai bel aduga ahan lamen mayam bu unanaba tanja lawraga ei ngasi si thobal district la chabani han ba oina I campaign gi kickoff asi ta tawbani aduga loinana ngasi hoina asum thengnaba matam sida BJP haiba party sidi imai bel mayamna kanna sogat pi haibisi asi mami taba in ui handa kisi ekoi thobal district amasung kakching asi mai ke sida BJP na vote si ayamba BJP na 90% 80% BJP lorani haibi thajabai याउसंग कुमहै की मनुंगदा कुमहै की नामादा ngarang उलौदा सानै युनैरमबगी थौदोक अमगा मरी लैनना सोशल मीडिया फेसबुक ता अपलोड तरोकपदा थेंगनरिबा यंगहैदबा फिजे सेतुना मयाई काबा चिंजाक सा थक्तुना सानै युनैरमबसिंग था असिगी कुंट्रा फावगी मनुंगदा कंगला वाय लुपता संगजरक्तुना वाखल तामिनगदबनी हाइना कंगला वाय लुप की जनरल सेक्रेटरी की चेरोल अमना हाइरकली सेरोल असिना मखा तारिबदी थौदोक अदुदा चेनरिबा मियोइसिंगना लुप का वाखल तामिननबा संगजरकपा मतमदा ममा मपा अमदी अहल लमन सिंग यावरकदबनी करिगुंबा लुप की वाफम असि थवोइद्रबदी लुपना अकनबा खोंथांग लौखलगनी हाइरी Google News Initiative India Amadi Data Leads New Delhi Anina Sinduna Verification and Fact Checking YouTube for Election Coverage Haiba Hiramda Journalist Sing Punna Wakan Taminabagi Thauram Ama Ngasi Sing Mairong Dalaiba Hotel Classic Grande da Pangtokre Thauram Aduda Google Certified Trainer Singna Mikhal Gamari Lainana Fake News Karamna Khangdokadage YouTube Amadi Google Chrome Matau Karamna Secure Oina Sizinagani Haibagi Matangda Wangangki Mifam Aduda Wangaladuna Don Bosco University Assam ki Assistant Professor Zaikisana ngasi pangthokliba thauram asi mikhal gamari leinana fake news misinformation disinformation matau karamna khangani amadi YouTube matau karamna secure oina sizinagani haibadu khangminana bagi pandamda pangthokpani loinana February 13 tagi New Delhi dagi hogdokiba campaign asi April gi 3 ta Itanagar da loisingani haiki. We are here to train the journalists of Manipur and the journalism students and journalism faculty members, not only in Manipur. We are doing it all over India. The session started on February 26 and it will go on till April 6. The session started in New Delhi on February 26 and it's going to end in Itanagar on April 6. So today we are doing it in Manipur. Hauzik Pau American Aten break amatang luxury.
Advanced booking for events, conferences and party, 50+ covers. Aris Tower since 2002. Kindly contact us at 9612719966. Address Uripok Hudrom Lekai, UK Road, opposite petrol pump. Admission open for football coaching camp at Private Sports Academy Guwahati 2019-20. Realize the dream of becoming a successful professional football player. Get trained yourself by reputed and dedicated foreign and national coaches under the Academy Accreditation Program designed for All India Football Federation Youth League's preparation. This intensive coaching camp, to be held during vacation, is expected to help talented students, particularly of class 10 and 12, in grooming themselves into world-class football players. Enroll today for a 1-month residential football coaching camp at Private Sports Academy Mirza, Assam, under the guidance of Sports and Education Centre, Manipur. For further details, kindly contact K.A. Singh, First Northeast Athlete, Gold Medalist, Managing Director, Sports Academy Guwahati, 8787842589, or D. Pankaj Das, Managing Secretary, 8486238629. Break ki mutungda mayambu tarang namuk hana okchori. All Manipur Working Journalists Union Amzugi Mapan Suba Annual Journalist Sports Meet ki ngasi humni chankre. Ngasi humni chanba numit lairik yangbam laikai raw ground da football masana da media housing na athoi hen tanaki ngasi sanaki ba match da sanalaibak pauche amadi Tom TV ani ki marakta sanaki maduda Tom TV na sanalaibak pauche bu panjil mari amada maithiba piduna semi final sangki ani suba match na Impact TV tie break ta IS TV bu manga mari da maithiba piduna semi final sangki ahan ba semi final match ki oina mamangi winner media Fight amadi Tom TV anina sanaki match adugi apiba matamgi manungda team animakna goal amata chanaba ngamgdabadagi tie break kaunaki maduda media unified na Tom TV bu panjil tare tarukta maithiba piduna final sankivani ani suba final match tana Nungtil the Fongba Pause team evening na Impact TV bu panjil ahum amada maithiba piduna media unified na final sanaki sports meet asigi hauzik forward Tom TV gi oina 400-meter race ta Tom TV gi news editor video editor Nanda Kumar Ningthozam na silver medal volleyball amadi table tennis masana da goal ani book tawba ngamkre hayeng marini chanba numita cricket sanagadori. Lamdam asigi lehauga chunadraba DJ party tawduna phizet fikom setuna amadi mayai ka bachinjak sasinduna khunai asigi likhunbu tunglam chatta manghalakpa yaba maongda famnai bi sing yauna chatharagli ba thabak kaya si joint student coordinating committee JSCC na haksina lobuga loinana akanba mi eng thamba hauragani loinana makha tana asigumba khunai asigi yamaunaraba thabak thoram sing makha tana Kana amatana chatharakpa yaroi karigumba JSCC na thamliba wafam sing asiga mayokta thabak chatharaklabadi JSCC na chapchana thengnagani haina JSCC gi wangang loi manjit charang themna haikre DM College campus ta laiba MSU gi office ta pangthokiba paugi mifam aduda mahakna makha taraduna dry state amani hairabasu minister gi loina vi fawwa yauna famnai bi kayana sana yunaiduna inkhalakliba naha kayabu aran balambi da lamjing binaba honoriba habasi yamna laibak thibani asigumba khunai manghan na ba honoragli ba mioi sing asi JSCC na hakchina lobuga loina na tungda amuk khanna tawdana ba wafam thamlakli Azien amo ina ekogi lekha ta hanaba khunai asu silliba asigu mioi sing asi lengak pa sing chap chap excel lokot pirakanda lengak pa mo ina kogi magi mating do fudu kanda thabak tobina bang asi lengak pa sing da akan wafam thamjabga loina joint coordination committee JCC na Makata na koi karigumba mapam amatada kanagumba organizer amatana koi this jockey ase koi masi amugana senbi danaba togbi danaba akan wafam JCC makai degi thamgalo na koi makata na koi morality koi kunai gi magi machat ka mari lenawa aduga dry state amada koi phone na sani yunhenba sugum lichat chinga singa sig lenga pasinga sina chap chawa madu action legal ge lakot pinaba JCC Joint Condition Committee की मैके देगी थमजन
Lucky Konsam na haikibada ullo thodok aduga mari lainana police na laukhatkiba miyoi singi mathakta SP Thobal na kari karamba aingi oiba thabak laukhat khrabage haibasi hangba yaba wahangni mari lainaba authority na athuba matamda sengdok piro haina mahakna haiki election korok kandak laina Manipur police Bisempur police SP na ngarang phagiba akogi Sanay yunay budi yawram mi basing asi karam na kamdong na thadok khibno loina na masi thadok khibagi maram adu lebak mayam khanda Bisempur SP na sengdok kadabni haiba wafam si thamje Ngarang ullo awang laikai da thokiba tukasaningai oireba lamdam asigi nupi khunai bu laikha taba thawong adubu Ningol Club hairok na yamna kana yaningdaba fongdorakli ngasi hairok ta laiba Ningol Club ki office ta paumi singa unabada club asigi secretary general Khundongbom Sophia na haikibada thogdok aduda mapung oiba scenery ba minister amagi loinabi amadi mahaki khongburoi singbu mari leinaba singna athubada fazinduna tungda horakliba nupi oibi singi ikai khumnaba kanbada mateng pangbiu haina fongdorakli ngarangi thogdok aduda mapung oiba scenery ba lamdam asigi mapi mapa oiriba amadi laingak asigi maru oiriba misak loinabi amadi lamdam asigi masak nairabi film actress yauna asigumba natai sadaba thabak satharamba asi Ningol Club hairok na taraina lobong amloi haraduna mamang thaktasu asigumba sana yunaiduna lamdam asigi Ningol oibi singbu manghanana ba honarambagi thogdok kaya laikhrabani Sophia na makata na haikibada minister gi loinabi junrayon junjun asi lamdam asigi Ningol oibi singi yaknabani haina Ningol Club hairok na lawdaba ngamloi haraduna mari lainaba singna asigumba thogdok asida January basing asigi mathakta akanba mi engsangbiu lamdam asida thokliba thogdong khudingmak mayai kaba nisadagi horakpani haraduna Ningol Club hairok na lamdam asida mayai kaba nisad thingbada amadi nupi khunaibul laikha tanaba siliba sing asi laksina bahonabada Manipur Liquor Provision Act 1991 asi yamna power laiba act ama oina athuba matamda amendment tawbiu masi nataduna yonba yahanaba height hena honaraklabadi lamdam asida thokhaningdana thoklokpa thogdok kaya khunai asida mangjaba oraklagani haiki World Health World Oral Health Kamari Lainana ngasi border town more the Ladiba Nepali Basti ward number 5 ta free dental camp ama pangthokre camp aduda yagamari lainaba hida kaya amasu lemna yantoki camp aduda joint director Dr. Nandalan yauna tongan ba Dr. Singsu Sarugyaki loinana more the leiba akoibagi angang kaya amasu hena layeng aduda khudong chaba longnaki ya tin chaba maram chadana toina ya tekanba yari yakhongda naisaganba maram amadagi ya sitharakpa kaya layeng ki ahal singi oina anoba ya hapagi mathausu tauki ngasi kem asida layeng ki ba patient sing ngasigi layeng asina loiroi lakliba thangza asi fawbaga anaba singi fibam lengna layeng ki gani haina kem asigi joint director health Nandalana kem asiga mari lainana fongdorakli makhatana haibada ya haibasi aikhoina miyoi yamna maru oibana yabu section na senak bigadabani karigumba dai khanghaudana ya nungaitaba taragadi mari lainaba Dr. Singh tanak bigadamni hairi Maiku chendaba khunai ama ohenabagi pandamda Bharat laingakna laukhalakliba Ujala scheme gi makhada lairiba pankhai makhad lairabagi pankhai makhada laiba Thobal Moijing Yumthong Tareta United People Front Manipur Local Council Moijing Khongok Thobal na Mahalakshmi Indel gi khusam naduna gas connection phangankre Thauram aduda UPF Manipur gi President W second Moijing Gram Panchayat ki Pradhan Muhammad Abdul Warisu Sarugyaki Paugi marekthana atenba break amatanga lauzari lamjingba jewelry na adomgidama khwaidagi asengba sana khwaidagi ahongba sana asamalda fanghanjari aikhoigi service singdi inat ki oiba design sing ready made ta fanghanjari singnaningai oidraba asengba sana khaktamak pizari manung matam sana order delivery sing pizari sana asamal khwaidagi nemna lauzari nomaizing numitsu adomgi service ta leizari Ngasimak Lengsin Birau, Lamjingba Jewelry Private Limited, DM College Road, opposite Memsi Mall, Thangmaiban, Imphal West. Email lamjingbaJewelry@gmail.com. Website www.lamjingbagoldbank.com. Contact us at 764293445 and 940-299-2391. Lamjingba Jewelry. Good quality is our priority. Hello, good morning, sir.
Welcome to Lamjingba Motors. How may I help you? lamjingba motorna miyam da kana ba piri sing se kari kari no Khudongchaba kaya ma pizari. Aikoina phanganjariba products sing di trucks, tippers, haulage, bus, amasung chainset ni. Documents ichang changdana adomi sale amadi matam manghandana loan gi khudongchaba pizari. HDFC Bank, Lamjingba Finance amadi Shriram Finance kasu khutsamnana junction minari. Matik charba khutsu khulai amadi crane yauraba. Aikoigi sport servicing van adongi damakta matam pumbada leijari. Bus sing yon badanatana school, college, universities, office ki tama contract basis da lawi bagi khudong chabasu thamjari. Amadi genuine lay parts sing su pambigani. Adongi mai pakpana aikoigi su mai pakpana. Tang Kunmari, Yausam Marini Chambanamita, Event Management Sinjaduna, Yausam Kumai Hainaming Konjaba Turamama, Wangkok Jagadawi. Hapta Kang Jibinga, Manipuri Event Management Sinjaduna, Naki over Tonsi Pangkok Jagadawi. Naki Waba, Sanakaya, Jagadawi, Na Tata, Luglangabi, Bojiba, Naki over Isaiah Pangkok Jagadawi. Breaking Matunda Mayama Mukana Taram Noxeri. कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी लाकदोरिबा लोकसभा मिखलदा केरला की वयानन पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी मिखल असी थेंगनरगनी वाफम असिंग असी केरला कांग्रेस की लुचिंगबा मुलापली रामाचरण ना फोंदोरखिबनी वयानन कॉन्स्टिट्यूएंसी असी हौकिबा 2008 ता केरला की तोंगान तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूएंसी कया सेमदोक सेंजिन तौबदा कनूरदगी खाइदोकलगा सेमखिबनी हाइरी सीट असी ममांगदा पांगथोकिबा मिखल अनीदा माय पाक्तुना कांग्रेस लुचिंगबा एमएल साहन नवासना पाइदुना लाखिबनी त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देवना कांग्रेस के मायोक्ता मथोंग चादब वांगांग कया सिजनै हाइना मराल सिरदुना त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमिटीना सोइख्रे हाइना चीफ मिनिस्टर सेंगदोकदबनी हाइना अकनब दाबी तौख्रे त्रिपुरा कांग्रेस ना हाइ बिप्लबना कांग्रेस पु सतानगी खुपुनी मतात हैबा अमसुंग हुरानबा पार्टी नि हाइना चै थांखिबनी मायोक नबा पार्टी अमगी मतंगदा फम चाउन पाइबा राजनीति की लुचिंगबा अमना असिगुंबा फजदबा वहाई वाता सिजिनबसी तसेंगना अरानबा खोंथांगनि हाइना कांग्रेस ना निंदा तौबा वाफम फोंदोखि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी ओरंबा जर्जुम इटेना कांग्रेस पार्टी दगी तोखरबा मतुंग महाकु जनता दल सेक्युलर ना अरुणाचल की नोंगचुप थांगबा कॉन्स्टिट्यूएंसी दगी लोकसभा मिखल असिदा मिरेप ओइनबगीदमक मतेंग पांगलब याय हाइना थाजनरी पनबा याबदी हानगी अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर ओरंबा जारबोंग गामलिंग जारपुम आमदी जारकर गामलिंग की मचिन मना ओरिबा इतेना हाना कांग्रेस पार्टी की टिकट तानरंबनी लाखलिबा लोकसभा मिखल की दमक बिहार दा बीजेपी चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अमदी रामविलास पासवान एलजेपी यावना लमदम अदुगी सीट निम्फू की मनुंगदा मिरेप कुंथ्रागा मापन की ममिंग सिंह बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अमदी स्टेट की पार्टी इंचा सुपारी भूपेंद्र यादव नांगसी लौथोखरे हानगी लोकसभा की मिरेप ओइखिबा शत्रुघ्न सिन्हा की मफम पटना साहिब तगी यूनियन मिनिस्टर रवि शंकर यादव ना मिखल असिदा मिरेप ओइगनी मखाताना पाउगी लिखुन अमगे मतुंग इनदी शत्रुघ्न सिन्हा ना कांग्रेस ता यावबा याना लैरी लोइसलकपदा मरुइबा पाउ अमुक हन्ना ngasi numidang fawba कांग्रेस पार्टी की मिरेप लौथोकपा ngamdri outer da के जेम्स अमदी inner da ओनबगी सोर मिरेप ओइना फंगलगनी हाइबगी थाजबा लैख्रे मियामना पामलिबा सावखटपा अहोंबा खुनाय अमा लिंगनबगी वाखललोंदा मिरेप ओइना सोंथोरकपनि हाइना एनपीपी की प्रेसिडेंट ओइरिबा थांगमिलेन किपगेना हाइख्रे आउटर मणिपुर एसटी पार्लियामेंटरी कॉन्स्टिट्यूएंसी दा बीजेपी की मिरेप ओइना लौथोख्रबा बेंजामिन माते की इलेक्शन कैंपेन होदोख्रे अमदी याउसंग कुमैदा साना युनैखिबा सिंह था सिगी कुंट्रा फाउगी मनुंगदा चंगजरकनबा कंगला ऑयल लुकना अकलबा वारोल थमलकली गिदमक्तदी मणिपुरी पाउ मतांग सिदा लोइजरे टाइम्स ऑफ मणिपुर न्यूज़ मिंग ताबिर पुनमपु अरुणबला अमुक हन्ना खुरुमजरी।